Yes, bakunzi ba Isaac TV nkuko mubibona twama turi ku kivi imisi yose je yaro muririmbye mbona sose ngo uyu mutipe rero ngo aramwishyuza afite ideni uyu afite ideni Lopes arabizi jewe narigeze kumva yuko hariyo relation entre ya Lopes na Mona ari ryamana na wakiryama asasinia ula jewe twandi ujya umudada bebe wawe uheruka kukwambika impeta umudada barakorana hari uburanyi bibango barakorana Indra Fani hai Fani linda kwanza nenda Fani nguria wadinye ngorwe Fani ya haya kazi monsieur madame Yes, bakunzi ba Isaac TV nkuko mubibona twama turi ku kivi imisi yose je yaro muririmbye mbonye ngaha kwibarabara ari umuntu mbonye ngaha kwibarabara agati ifoke ndamuvugisha uramuzi bamwita Lopes Miraculo inakuwaje mheshimiwa unakaza uko bien nakuona habari za siku nipo fresh je ndakubonye wicaye ngaha Miraculo uri mubiki kandi uri kuvugana n'umudadi nindi ya hapa niko natulia zangu kuna issue fulani niko nasikilizia hamna kitu Miraculo oyo acha hamna kitu none umusheri wawe musevize gute tura azi kamba Mungu tukufu okay turikora Miraculo twagusanze Miraculo exactement ngaho uri mu biki so hapa kuna issue fulani niko nafuatilia hapo kwa Dogo Soso tunajua alifanya video ya corona COVID-19 Dogo Soso sasa kuna issue fulani bado tungali na Diana tufuatilia Diana sapo ingekuwa yeye angenifuata nyumbani kuna idai so mimi nifuata anaweza kama unaona mdai inawezekana yeye inawezekana kudai basi nini so mpaka hela tu kama labda cover labda kazi labda nini labda video nyingine cameraman ndakusabye mpereza micro kugira tuyagereza na Miraculo uno mutipe ndamfite news nyinshi urusaku rwishi yarakundi urusaku murabizi urusaku sometimes urafasha kuko abatipe hari ibintu byinshi banyegeza rero tubicomora au siya bakunzi ba Isaac TV nkuko mubibona twamuguye ko giturumbuka uyu muririmbyi bamwita Lopes Miraculo uno mutipe aratrava sana ariko rero hari ama news menshi ndamufitiye sana kandi rero musizaza kuvuga Kirundi A to Z kwazi barakunda kwivuga ibintu by'ibiswahili uno muziri Kirundi na A to Z ariko kandi ndabibutsa yuko behind the camera ni Juma Jux ni wa undi nabana bifata neza cyane my name is Isaac Classic wowe urindiri kugira subscribe kugira amanews yose agushikire kuri kwamye Lopes Miraculo nabii baba meze neza nipo sawa kuri miss Kirundi fresh sana agiye Kirundi ndashima niumva rero Lopes Miraculo is dread haja ngo birashika wakupita kana krizo kazigurisha kan hizi ni bandia hizi na mafeki rumba waraziguze ku muntu curakubita hii ni menshi yani wanakuwa wanazisuka zile afu nafikwa nabandikia juu kazikura hapa tunaona Ramadhani ikija wenda tunaweza tukazitoja pokuwa tuna uhakika Ramadhani wewe iteguye gute nimejipanga sana tu tunajua ni muda mwafaka sana afu imeanguka kwenye corona ipo na majanga kuaga ndo kusemaje si ya wakati kanyumwisho nini hao ni wapagani hao ndo wanasemaga hizo misemo wanatumiaga sana okay Lopes Miraculo uri mu wikinga hare twakusanza ariko sindatahura neza nazi ivyo urimo nga so in short hapa nimekuja kuna issue fulani niko nafuatilia kwa Dogo Soso Black ndo alifanya ile video ya nani ya corona so kuna maisha fulani ambayo tunafuatilia kuweka kazi iwe sawa sawa nini unajua tena nimba uvyibuka mkunzi wa Isaac TV umutipe twaze gukorana ikiganiro aravuga ati nta mukobwa akunda nk'umukobwa yitwa Mona Walda nimurabyibuka no musire nshaka kumubaza kuko inyuma yahajyana n'ubise ngo harabaka suite juste haraba ibintu bya typing yandikiana agarani ariko sinzi ko ari ivyo Miraculo gute inyuma yahajyana ngo mwace mbona na Mona Walda ngoja nikuchekia kwanza message hapa acha shaka twereka ama chatting zawe na Mona Walda Mona Walda namba nani we can talk English unaona nani wewe anakuambia mimi ndo nimemwambia wewe ukazama mwembe Mungu tukufu ikirinje chako gogo hapana so kifo chozi kanigora kwa nini sasa na mimi ni mrundi ni gari hizo message za gari
reka ndabirabe kwanza ahubwo mu bisanzwe nanje nari busy vraiment bimwe bidasanzwe reka ndabe yitwa mono ahubwo mu telefone oya nitarenga bidari 20 hapa ni vuba na mimi sono jana kwa nipo busy na mambo mengi sana tena no mambo ya unaona corona imetrend kidogo so ilikuwa na keep busy sana uriko kusora indirimbo ya fresh kabisa corona thanks so mimi tuko sisi wote team nzima kama ya ndirimbo exactement uburyo bwasohoye unajua kuna issue mtu unaweza kupata idea ukamshirikisha mwingine na akaona hii idea iko best ukamshirikisha mwingine tukakaa tukaongea tukafanya hicho kitu kizuri then tukaamua kufanya hicho kitu kama kimake one time ya tugarekere kwa Mona Walda bimeze guterera ushaongea neno la hii Mona Walda ni siri ya kazi ni siri ya kazi nyuma ya harama foto yibonekeje muri kumwe niko bivugwa ngo mafoto tuko pamoja so kweli wewe sasa ingo uyu mutipe rero ngaramwishuza afite deni uyu afite deni Lopes arabizi none rindira kwanza agufitiye ideni ngo kwanza ino agufitiye ideni wowe gacuza ngaha agaca yizana oya uyu nta deni afitiye ahubwo uyu ni boss wanje ndo boss wangu unaficha siri oya ni blague zetu tu lakini tena kudai wewe anakuishuza hanidai hapo tuko tunakora tuko na project mingi sana zenye tuko tunafanya kuna linga pobeke kuona linga achana ujama ni chef ujama ijya ndirimbo yabo ya coronavirus uramaze kwibona niyo wayikoze je nayikoze mimi ndo nimetumika hapa nikwambia gisi amenilipa hautakubali tu guys ujama nimesha sana ujama huyu rindira rero wakoze bayiza active byari ibintu ngira shaka ndamubaze uyu mu director nyene yakoze ijya ndirimbo ya COVID-19 ikibazo ca mbere bararirimbyi benshi urije kugoye cyane ninde buriya yaririmbyi bose umuririmbyi hajya mbo novuga ko bose yuko batagoye uko nakoranye nabo vraiment nabonye mbo nabantu bamenyereye umwuga wo gukora nabonye atangwarane nimwe vraiment vyari good uhuye n'umuntu abwira ati ngo Shani Queen yarazimye muziki Shani Queen ari mu ndirimbo wo mwishura gute ugute uvuze uhuye n'umuntu avuga ati Shani Queen yarazimye muziki wo mwishura gute oya Shani Queen ntiyazimye sinovuga ko yazimye kuko umuntu yazimye ndibaza ntaba akivugwa si barakoranye hamwe na Lopes ijya ndirimbo seke yuko agihari aha rero ibiri imbere nivyo vyinshi vyiza harageraho umuntu aja muri pause ariko sinovuga uko ari muri pause kuko ndiko ndumva bishasha vyiwiwe mege mutarumva so ni murabibona sawa soso tutabeshanye reka ntitubeshanye hariho ikintu jewe director benshi muzi kuri abarimvyi mukunda kuhisha hajya muri tournage nibaje n'abademu babo mpere kuri uyu mutsibo Ingo kwanza watambie tu hata kupiga hata kupiga wewe muongea alikuwa tufita kwa message haja ya wewe na Mona Walda baba nopa ani kweli sani kweli mbo jewe narigeze kumva yuko hariyo relation entre ya Lopes na Mona cyo kintu je naracumvise yuko Lopes na Mona bafitaniye relation umva rero iyo relation naruramenya neza ahubwo tugira gusa mbo je nibaza ngira ngo ni relation y'akazi sinibaza ko kama ni mapenzi kuko ico nzi Lopes unasikia anasema inaweza happen kila kitu inaweza happen tulia single okay sawa Lopes ni single uyu ni wahora filma uyu ni wahora filma ibiganiro bya nuzenya bya DJ Fan ya DFTV hapana DJ Fan ubu ni DFTV sawa DFTV sawa DFTV ariko gamana ndago okay so ngira tukubaze ingorane uhura nazo ukokorana na Fan kenshi nizi wewe tuhongea tu kweli gari tuntu turimo mu ngorane hajya Isaac uribuka kwanza yuko twakoranye ivira vyuka kwanza zibuka mbongira ngende wavuye okoza Isaac team ndaro exclusive indira tubwire wavuye muri watu mkweli baba none kwanza wewe wavuye none je kurambaza no musi je uzumbaza nzokwishu uno musi nje ndaje kubaza mbo novuga yuko umuntu ari ngaha kugira ngo akore atera imbere kandi rero ngo boss wawe DJ Fan baramurimi hari atara boss wawe bya cameraman nibiki oya bo je ibintu singize ndavyumva nyaba vyaravuzwe kandi ikindi kintu naco uko bimeze umuntu araba
aho ari bukure ikintu gusumba ahandi mbo niko novuga ndibaza urazi umushahara twara sinenda kuvuga kwa Fani rero none umuntu amaze kugera kuri etape ya ashobora kurihira indege umudirector wiwe nawe nyine tukava mu Burundi tukazunguruka tukaja mu bindi bihugu tuko tuja kurondera makuru eske wowe wibaza ko umuntu ashobora guhemba umuntu amafaranga make umunsi muja muri Tanzania mwari mugiye mu biki tugiye na Fani tugiye gukora none na interview mwabonye za bakina balili omi bakina badogo janja benshi cyane bariryamana na bakiryama sasa sini yaula yani bosi wewe mfanya kazi je ahantu najyama umva man je narabesa amafutu uri kumwe n'abademo hajya muri Dar es Salaam bajya ni bande arabasista nabonye muri ma disco nini ndakula kirori oya bo ijya myanya pose mabujaru nta kirori twigeze tujya gusa ifoke sometime tegeza kwirorasha DJ Soso ni single mimi bwana araka ndio kupostinga yitwa nida aguhakana no kumira kamera yitwa yitwa Bojewe yitwa ndujya umudada uheruka kukwambika impeta umudada barakorana hari uburanyi bibango barakorana Indra Fani hai Fani linda kwanza nenda Fani nguria wadinye ngori Fani hai kiganiro yahaye akazi Monsieur Madame sinabyo nzi rero ndagaruka kwa Miracle duheza Miracle vipi tukao tumekuacha kidogo jamani ni mambo ya kawaida sana tunaile sasa hii ngoni style yao ndio umeamua hii ni sasa unaona kama ni style sio kwa mtu itoaje ina style ziada school umevala kiatu ya wanawake Miracle hivi viatu ya wanawake ana vishuti unaona vyangu buti zangu zipo pale sasa nilipotoka nikaja nikarelax kidogo unaona kuja kukaa kwenye jioni kuvua viatu mbele ya kuingia ni vya nani hivi ni vya Fani unafanya tu Fani sasa yote mabuja nimejazima mabuja wanani wasoso so wangu Aisha bisasi ndimwo okay Miracle nyuma ya COVID-19 tulindiriki so nyuma ya COVID-19 kuna kazi nyingi sana zipo aiswetu magari yani unajua tuache tu harako labo ile hagati yawe na Mona wale yani mbona unamkazaniaga Mona Simona unampendaga ndaka bakuza nikamuhakana tukumve unampendaga Mona umpendaga kumpenda nampendaga mimi nampenda kila mtu kila binadamu nampenda Mona uramukunda for love uramukunda namukunda na hata collab ikitokea jambo la kawaida unajua mtu unakuwa anatazama ngoma gani sasa unachanga mambo Mona wewe unampenda for love au una for love aje mapenzi kabisa yale ndipo kumpenda kabisa kama baby moja hiyo haimpi Mungu tukufu okay nice kabisa baba gode timbia kidogo twakuja kwako baba gode waliumbaga dunia milima pia na bahari twaomba janga hili lipite lisimzuru yeyote Mola wewe ndo jasiri inatosha hiyo inatosha kabisa ana indire mutarayi bana reja kuri Lobs Miracle ija chini ntiyatangura kutinjiriza amahera inaitwa nani sio Lobs Miracle ni Miracle Lobs ndo channel ya YouTube jinsi inavyoitwa na Aijan nataka kutinjiriza amahera no bado tunategemea kwa nataka ifike kwa kilo kimoja wazee wa kazi ndio niko sema subscribe huko kandi leo igandie yagande kuri nefsa iko kwenye 600 na uchafu so hapa kwenye hii COVID-19 imeiboost sana usioni babu wasanii wengi wana manani wana account ya YouTube hawajafika hata kwenye 600 500 unavijua vitu ni just wewe ndio ucheki utizame ni hivyo babu yani tunapambanaga sana kusema mpaka mtu so jitahidini tuko wengi sana nchi yetu nzuri sana inapendeza jitahidini mwende mkabonyeze video inakomba nini ni hela ya just tu unafungua YouTube unacheka kidole ayempe Mungu toko jaro munambia ati ngo baje bati barazi kurimba ariko barimbya sana ibiswahili batangura kurimba kirundi umva nakubyira ikintu kimwe ubwa mbere kwanza nimechafuka sana na hichi kitu watu walikiongea sana but believe me unaona baada ya Ramadhani yani naanda bonge ya dude la kirundi yani hapa na bonge ya madude zitafuatana kama 3 hivi mwanawani yani mimi mwenyewe nimekaa nikaumiza kichwa nikaandika kitu ambacho kitakachofuatia labda niite mtu tu atizame kwamba kimekaa kwenye wastani wa juu yani unaona imegani nini maneno ya busara kama yamejaa ndani
Unasikia ndio kitu ambacho nitataka wanikosoe tu, lakini mamen peke yangu kwenye kalamu na wakilisha, wallahi believe me. First time nilikuwa nipa Kiingereza, ujamani Mnigeria. Nikahama. Nakuja kwa Kiswahili, ujamani vipi ni Mswahili. Samira banduka, sasa tuone kama mnanikataa vipi sasa. Yaani tunapambana huko watakubali tu. Lazima mwanangu. Kizazi sana. Bana, merci beaucoup. Nitwa Isaac Classic wa hiyo rero kumena Miraculo. Kumvise ibintu byinshi tuzi kwa Miraculo. Ayo kandi umbise yuko umutipa ana mind sana na nini. Muona wala. Mimi si mind, just napendaga flow zake na naweza nikawisha hata siku moja nikipata wimbo ambao unaweza kaweza kumfiti. Nifanye naye kitu fulani. Unajua mimi nakuwa napenda watu napendaga sana nikimix. Unaona sound yangu ninavyoimbaga nikimix na mwanamuziki wa kike hususan. Yaani sijui naweza nikakwambia ni kama kufanya mpango wali na marage. Unaona gisi vinaenda nako. Okay. Safi kabisa bana. Miraculo akajambo kanyu. So akajambo kanyuma naona kuvumbuye wihanga. Na ngora ni frame vyo bisanzwe. So kitu ambacho nikaza nikasema inaguciriyemo burya we uvyise mu gatondo gasanga kamera imbere y'umuryango wa boom twakuvyukiye mu gatondo. Mzee mimi siokopaga hicho kitu. Kama uko mbaya tu, kama uko mzuri tu fresh. So kwa sababu nitangoja kuweka makeup. Niko na mwinda mtoni to Black G ndamkura. Black G sijui kweli. Sijui utamtoa. Niko ni kuepo jamaa. Siku hizi tunaona onekane mishe nyingi sana. Okay. Yeah. Akajambo kanyuma. So akajambo kanyuma abakunzi bo muziki ndundi genda bakunda vrema kandi ivyo biva ku mutima. So endeleeni kusupport msanii wenu. Barera cyabivanga. Bandanya. Endeleeni kusupport msanii wenu. Msanii wenu mtoto wa nyumbani kwenu. Just mwende mkalike, yani just mfungue tu mwende mkasubscribe, itakuwa kitu kizuri sana. So kuvanga mwanangu navanga nini? So kuna watu wengi unajua nchi yetu kuna mchango mkubwa sana mzee. Mchanganyiko nataka kumaanisha. Kuna wanaozungumza Kirundi, kuna wanaozungumza Kiswahili. Unajua hicho kitu pia. Ila Kirundi wengi baba. Wengi kwani unafikiri nani industry yetu inaishia hapa? Mwanangu inavuka boda, utaki Mtanzania anayepata afueni. Bana, mimi nadhani inatosha. Miraculo umetisha. Asante sana baba. Bana, Jenny Twice Classic, gira subscribe, like na share, nuko imivumburo iragora ni atari. Ariko no cameraman wa DJ Fad twamutayemwe wa DFTV twamutayemwe byose baravuga byinshi. Bana, merci cyane bivuye ku mutima kuri umaze kugira subscribe, ariko merci cyane. Maze gushiraho commentaire kandi merci cyane mwe tuguma hafi. Mba dushira kigana mukamwaturonse. Nukuri murakoze cyane, kandi urakoze cyane bwana Juma Jux yafashe kamera umwanya munini cyane. Merci beaucoup. Chapa ilale, subscribe, like na share. Tunapiga loki.